Orutindo rugombekerwa muri Ruhinde y'amashuma kandi abaturani bagira ngo babire bahereze imyaka mingi bari kubonabona. Chairman w'entebe ya kashatu habwe gomborra ya Mayanga Lawrence Karwani nagira ngo nke gomborra bashemerirwe munonga ahabwo kuba Orutindo rukaba rutwire rubaremere kora emyaka yone hingwire. Ekinte kiri kurema government omuntu akakikora wenka nkikusimira kuri omuntu wa government omuntu urwo Rutindo batere nduru bakabarya bashira bamani bakahinda bine ebitumo by'esente bakaremwa konkiwe ningira bakutera umungara cyo bakora abakwa ninchimanya ngo kuno bahinga umwani gubire nukubanza motoke bode gwihayo ebitawo mukidandari hatobona kupacha hatumwena akakasenda kabire nakagwiha kuri yakutaho mukidandari twaza kasevinga hatobona kasente ko kuzomwirwara. Umunyambabazi Habat Asimwe Banyanga tugambireho na wahanshongeji numwendo ruguto numwendo Rutindo nondo kuzomwirwara okashanga mu mbazi no yenda nishomero ebinde byasigara no basa kubyesya tukumiza mutu kusima Habat Banyanga akatukorera amiza ifaya gataho mugano abashira hakwigura Rutindoru basimira umurimo gukozerwe. Shanga turonda bebemezi kungocheza kumulonda agenda azo mu program zeye ayebwa abantu baburizo kandi abasekuru batunga services za government. Orutindo rukozerwe ruyambira abatura okutwara ebintu byabo mu katare. Umuganda bebembezi becanga cya Ruhinde y'amashumu muri Metoma beteranire hamwe bakora ishaze kandi bikirizana kugirira karumwe okutungure cyanga cyabo. Ishazeri dikirwemo abebembezi batari bamwe na bamwe. Tuyikirizana ngo tukorere hamwe abwentunguka akwa twaza kushanga twashanga Ruhinda South Riare nkenda kirwe nyuma ebintu byetu tukubyetegerezaje nyenda kusima abebembezi bona bija n'amakuru mabi urguto bitogenza kora Ruhinda South kuzarukungiri twatwara ngo mu budget yihangara tujarwa baraburamu bamimba parliament na minister bitwine n'abandi bayimba jangu bayimba chikoratera kureba ukuba kubasa kugaruka mu budget no kwisobuhereza abantu bitu na munonga nke gomborra yanje yarehe eyinkurugamu etine mizi etine mashanyarazi etine ebintu nkebi bashimire Ruhanga kushanganguza umahantebe z'amano mu ihanga ziri mu district ya Metoma nubwo buhereza buri kuburaburamo Toma koko bano uhurira ngwito bitebe byona nito tubyine kecho kureberaho twine kitebe kikuru ntsima Ruhanga ahabwa kushanga twine deputy speaker wihanga ryona wa parliament yihanga ryona kandi twine na minister wa internal affairs mwene ko kurira ngo ebitebe byo mu Metoma oshanga no covering Metoma so nasima mununga kureba ngo nitwe twagera wisazi nk'abarinda South kandi ekituriyo ntushaba munonga ngo isaze twagera nigiza kuretaho empindukana munonga omusamuridazi abari omuru Ruhinda South bwanyuma y'urukiko bikirizangiye n'ishazeri okugumanira bahobora umwaka gasha kwa Abraham Muganzi na Ben Muhozi.